U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Časni oci, dragi učenici, draga braća i sestre. Evo, sabrali smo se danas ovdje u naš manastir Krku da proslavimo ime Božije i da proslavimo velika dva ugodnika Božija, svetog apostola Luku i svetoga Petra Cetinskoga. Sveti apostol Luka je bio Grk, poreklom iz Antiohije, filozof, istoričar, lekar i živopisac. Bio je slikar. Bog je, dakle, od mladosti obdario velikim darovima. Praktično svo to grčko nasljeđe pozitivno, intelektualno, filozofskom, umjetničkom, Sveti Luka je imao u sebi. Međutim, to nije bilo dovoljno. U njegovo vreme, dakle, čulo se da se pojavio veliki učitelj u Palestini, koji čini čudesa. Ne samo da je bio kao mudrac i filozof, kako su u stvari Grci mislili, nego je neko ko je činio čudesa. Da li je neko od velikih proroka ili tako nešto kako su oni mislili. I onda je on došao među mnogim Grcima u Jerusalim da čuje Gospoda Hrista sam. I susreo se sa Gospodom i on ga je uvrstio u svojih 70 apostola, da propoveda evanđelje po čitavom svetu. I tako se kasnije desilo. Sveti apostol Luka je bio najbliskiji saradnik svetog apostola Pavla. I s njim je propovedao evanđelje u Grčkoj, Maloj Aziji, u Dalmaciji, na Iliriku i u Rimu također. I bio je, dakle, sa svetim apostolom Pavlom sve do njegovog skončanja, do njegove tragične smrti, njegovog stradanja. Na osnovu propovedi svetog apostola Pavla on je napisao dve značajne knjige u Novome Zavetu, dakle Evanđelje po Luki i Dela apostolska. Pošto je bio istoričar, on je zapisao prvu istoriju crkve, koja se negdje odnosi na period od 30. do 60. godine. To je za prvoga ropstva svetog apostola Pavla u Rimu. Sveti apostol Luka je kasnije, posle stradanja svetog apostola Pavla, propovedao također evanđelje u Grčkoj, u Maloj Aziji. Čak neki misle da je išao i prema Egiptu i postradao je u dubokoj starosti. Od 84 godine mučenički je postradao od tada neznabožaca. Veliki učitelj je bio, veliki iscelitelj, veliki čudotvorac. Ono što nam je ostavio, to je njegovo evanđelje koje ima širinu propovedi koju imao sveti apostol Pavle. Da je evanđelje namenjeno svima narodima sveta. Ne više samo jednome narodu, izabranom, jevrejskom, kako je to se mislilo samo zato, nego svima narodima na zemlji koji kroz svetu tajnu pokajanja i krštenja mogu da uđu u crkvu i postanu članovi Novoga Izrailja. Time on u stvari blagovestio svima narodima spasenje u Hristu. I naravno svojom ranom istorijom crkve pokazuje kako se crkva razvijala. U stvari spasonosno delo Hristovo se dešava ovdje u okvirima crkve Hristove. Ne izvan i ne mimo crkve Hristove. Nego u crkve Hristove Gospod je prisutan u telu svome Duhom Svetim. I mi danas smo doživjeli upravo tu tajnu na svetoj liturgiji kada smo se pričestili živim i vaskrslim Hristom. Dakle, Gospod je delotvoran, delotan u svojoj crkvi kroz sveta bogosluženja, posebno kroz svetu liturgiju i druge svete tajne crkve. Danas praznujemo također sveti Petar Cetinski, veliko svetilo srpske crkve, mitropolit crnogorsko-primorski. Rodio se sredinom 18. veka i živeo je negdje do 30. godina 19. veka. Već za života je smatram svetim. Kažu ljudi koji su ga viđali, a to ipak nije daleko, ima zapisa o tome, da je njegov lik bio kao od voska, prosvetljen, sveti. Veliku borbu je imao kao mitropolit protiv unije i da očuva narod naš u Crnoj Gori, pravoslavni srpski, u pravoslavlju i u pravoslavnoj veri. Puno je radio na izmirenju zavađenih plemena u Crnoj Gori, kako je bilo, nažalost, kroz istoriju kod Srba. Puno je radio na tome i neprestano propovedao evanđelje ljubavi Hristove.
I zato ga je Bog i za života već proslavio čudesima koje je činio, a posebno posle smrti ostalo je njegovo netvijeno telo, njegove svete mošti koje se danas nalaze na Cetinju. To je veliki čudotvorac i veliki učitelj naše crkve, Sveti Petar Cetinski. Njega je nasledio veliki vladika Njegoš, pesnik, najveći srpski pesnik. I kad mu je podizao kapelu na Lovćenu, onda jedan od razloga zašto je želeo da podigne tu kapelu na Lovćenu, upravo kaže da njegov sveti stric vidi sve srpske zemlje sa Lovćenom. I nisu pravo oni koji govore da danas da su oni crnogorci, potomci, dakle, svetoga Petra Cetinskoga i vladike Njegoša. Zaboravili da su Srbi. Dakle, ako su njihovi preci, svetitelji, bili Srbi, onda su i oni Srbi. Ali se, nažalost, odrodili. Poneki su se odrodili. Nisu, naravno, svi, hvala Bogu. Ali, evo, da se setimo i njega danas, i njegovim molitvama, danas je veliki sabor na Cetinju i u bogosloviji svetog Petra Cetinskog. Tamo se prosto imamo također bogosloviju, tamo naših učenika. Ali u svakom slučaju da se sećamo ovih velikih ugodnika koji danas praznujemo, svetog apostola Luku, koji je prvi ikonopisao ikone Presvete Bogorodice drugih apostola i postavio temelje ikonopisa i freskopisa u pravoslavnoj crkvi. I mi to, hvala Bogu, evo već više od 2000 godina tu tradiciju čuvamo. Zapadno hrišćanstvo je, nažalost, zaboravilo, to izgubilo. I mi se nadamo, ako Bog da i oni jednog trenutka otkriju ponovo lepotu ikone i pravoslavnog freskopisa. A Sveti Petar Cetinski da nas umudruje da budemo mi pravoslavni Srbi, da živimo u jedinstvu i u međusobnoj ljubavi i da se borimo za očuvanje svetoga pravoslavlja i naše pravoslavne vere. Kako su se Srbi odricali od pravoslavlja, dolazile su tragedije. Dolazili su međusobni sukobi, nevolje, zaboravljali smo svoju kulturu, svoj jezik, svoje pismo i gubili smo se kao narod. I, nažalost, onda su mnogi pristupali drugoj veri, ili islamu, ili rimokatolicizmu drugima. Gubili su se, nestajali su. Uvijek kad smo zaboravili ko smo i šta smo. A ovi svetitelji naši veliki nas podsjećaju da neprestano treba da budemo svesni ko smo i šta smo, da se čuvamo i držimo. Evo, ja sam jučer bio u Beogradu, imao sam prilike da uzmem blagoslov od njegove svetosti našega patrijarha Irineja i po drugi put sam ga sada pozvao da dođe i da posjeti nas u Dalmaciji. Ako Bog da, to će biti sljedeće godine, negde u septembru ili početkom oktobra 2015. godine, povodom obeležavanja jubileja 400 godina od osnivanja naše bogoslovije u manastiru Krke. To će biti prilika da on dođe da posjeti naše prostore, blagoslovi našu crkvu i naš mučenički narod na ovim prostorima. I mi moramo već početi sada polako pripremu za taj njegov dolazak i dolazak drugih vladika i drugih uglednih gostiju. To će biti veliki blagoslov za nas. Sljedeće godine je za nas jubilarna godina. Praznujemo 100 godina od upokojenja Nikodima Milaša, našega velikoga vladike, koga smo predložili da bude kanonizovan, ako Bog da, uvršten u red svetih srpske crkve. Vidjet ćemo kako će to ići. U svakom slučaju, mi ga ovdje u Dalmaciji poštujemo kao svetoga i kao ispovednika pravoslavlja. I kao onoga koji je prvi bio na braniku vere i nacije. Na prvom mjestu kao pastir, kao episkop dalmatinski, je bio pastir ovoga naroda, ali je vodio računa i o nacionalnoj dimenziji i o nacionalnoj borbi našega naroda. Bio je jedan od osnivača Srpskog lista u Dalmaciji i neprestano je bio uključen, dakle, i ono što se događalo unutar našega naroda. I o tome se vodio brigu i borio se za to. To znamo iz njegovih knjiga, iz njegovog dela, posebno iz njegovog čuvenog dela Pravoslavna Dalmacija, govori o istoriji našega naroda, istoriji naše crkve na ovim prostorima. Oni su počeli u vreme apostolstva. Na ovome svetom mjestu sveti apostol Pavle propovedao u prvim vekovima. I njegovi učenici. I tu je, evo, danas manastir Krka osnovan u 14. veku u vreme, dakle, Nemanjića.
Eto, da se sećamo toga, dakle, sljedeće godine ćemo imati velikih jubileja i treba da budemo spremni za to sve, ako Bog da se dobro pripremimo, i mi iz crkve, i predstavnici lokalne samouprave ovdje, ja se nadam i naši ljudi koji su u parlamentu u Zagrebu, i drugi, svi da se uključimo. Ja sam vidio i predsjednika prosvjete, također bio gore na sajmu, i druge ljude, dakle, to je za nas veliki događaj i treba svi dobro da se pripremimo, da zaista na jedan dostojanstven način dočekamo našega patrijarha i druge ugledne goste koji će doći ovdje, da budu sa nama i da proslavimo ovaj veliki jubilej 400 godina od osnivanja Bogoslovije u Krki, ali i drugi jubileje, evo 100 godina od upokojenja Nikodima Milaša i mnoge druge jubileje koje ćemo u toku godine ove proslaviti, također, ako Bog da. Evo, to sve stoji pred nama, da se pripremimo i da budemo onako dostojanstveni, mimo nas i sveštenici molitveni, da budemo pastiri, da se ugledamo na sve te ljude. Jer mi ćemo prvi na sud i nama će najstrožije na sudu biti. Kad bude drugi dolazak Hristovi sud Božji. Nemamo privilegije pred Bogom. Nemamo privilegije pred Bogom. Nego naš život mora da bude sveti život. I naš podvig mora da bude žrtvan, hristolikan. Jedino tako idemo putem spasenja. Drugačije nismo pastiri, drugačije smo najamnici i drugačije ne idemo putem spasenja. Toga se moramo podsjećati uvek kad tako imamo ove naše jubileje, a imali smo ovdje svetih i velikih ljudi i u manastiru Krki, i u manastiru Krupi, i u manastiru Dragoviću, u drugim našim svetinjima ovdje po Dalmaciji. Dakle, svetih ljudi, mučenika na koje možemo da se ugledamo. Njihovim putem možemo da idemo. Imamo pred sobom, dakle, zaista svetle i svete primere na koje možemo da se ugledamo. Nemamo izgovora ako kažemo da ne živimo vrlinski, nego moramo da budemo upravo dostojni, kako je govorio naš sveti patrijarh, dostojni potomci naših svetih predaka. To je u stvari ono što treba da činimo. Evo, ja sam danas također praznio neki mali jubilej, 15 godina od kad sam došao ovdje kao episkop u Dalmaciju. Prođe brzo tih 15 godina. Upravo sam ustoličen na današnji dan na svetog apostola Luku i svetog Petra Cetinskog u Šibeniku. 15 godina, ne znam ni ja, krsta, mučeništva, ali hvala Bogu, verovatno se ipak nešto učinilo blagodaću Božju. Uspjeli smo da obnovimo mnoge naše svetinje, manastire, da oživimo, da počne naša bogoslovija 2001. godine, što smatram veoma značajnim i blagoslovom za ovu eparhiju i za našu crkvu na ovim prostorima, za naš narod. Jer sam mnogo puta čuo, kada, ako već postoji naša bogoslovija u Krki, znači mi Srbi imamo budućnosti na ovim prostorima. To sam čuo mnogo puta od našeg naroda kada obilazimo naša sela. To su mi rekli. Hvala Bogu da je tako i zaista je tako. I zaista je tako. I trudit ćemo se da očuvamo našu bogosloviju, da ne bude samo da ona postoji 400 godina, nego ako Bog da doživi i mnoge druge jubileje. Jer je ova eparhija jedno sa našom bogoslovijom. Ako bi neko ukinuo ili sklonio našu bogosloviju, ova eparhija bi bila, Bog da prosti, kao invalid, kao čovjek bez noge ili bez ruke. Ne bi bila ono što bi trebala da bude, ne bi imala svoju misiju kako je imala kroz istoriju. Mi ćemo se svakako čuvati, da očuvamo našu bogosloviju i to je zajednički podvig svih nas, dakle ne samo crkve, nego i svih Srba i pravoslavnih ovdje u Dalmaciji, ali i šire u Republici Hrvatskoj, a verujem također i u matičnoj državi Srbiji, da je veoma značajno da imamo jednu bogosloviju, srpsku pravoslavnu bogosloviju u manastiru Krki. Ako Bog da sljedeće godine da proslavimo 400 godina od njenog osnivanja. Evo, sve nas to čeka sljedeće godine, da se pripremimo, da napravimo, ako Bog da, jedan blagosloveni plan i program